Haus nih. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Nggak usah takut. Nggak sakit kok. Nggak sakit kan? Wah, ondel-ondel hebat. Ini kakak kasih permen. Wow. Yummy. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Oh no. Nggak usah takut. Nggak sakit kok. Cop, jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Yummy. Haus nih. Wow. Hahaha.